lungdam na la siang tho John Alian som ni anel som le kwa pan som thum le khat chang to ani pi kal ni ma san ni ani tak chang in chura mi te ki ta in kong ki kal khumu a aki khoblai takun Jesu pa in amau te laka badinga no te to lungnop kilem na umta hen achi hi to banga achi khit chang in akhul le apang alak hi to nu zui te in to pa amu u chang in lungdam u hi Yesu in khat ve no te to lungnop kilem na umta hen pa in ke hong sol bang in ke ma in no te ka hong sol hi achi ki hi to chang in amau te tunga ahu mut a khasyang tho na sang ta un no te in mi khat pe mo na te na mai sagule to mo na te ki mai sak ting hi mi khat pe mo na te no te in na mai sak ki ule to mo na te a lai a hi hi chin amau te thu apya hi a hi hangin Jesu hong pai lai takin somleni te laka khat a hi Didymus kichi Thomas omlo hi to hi manin nu zuidang te in ama kyanga po te in to pa kamukhin u hi chin Thomas kyanga again u chang in ama in amau te kyanga akhut a siktukil ma mu a siktukil khenna ponte sung kakhut me to long a ngama pangjong kakhut a kalon keile kaum ke ding hi achi hi to khit ni gyan ni chang in anu zuite in sunga khatve ki khom ki ku a Thomas zong amau te to aum khom hi kong khak te kalu hinapi in Yesu hong pa in amau te lai zonga dinga no te to nupna umta hen achi hi to khit chang in Jesu in Thomas kyanga nakhun me hilaya khumin la ka khut te hong in nakhut zan in la kapang hong long in umla non ke in la tak takin achi hi Thomas in katopa le kapasian achi hi Yesu in ama kyanga nangma in ke na hong mu man in hongum na hi hiam mulo na pin aum mi te in thupa anga dingu hi achi hi tu in hi lai bu sunga akigello limdang tampi zong Jesu in anu zuite maya alak hi a hi hangin Jesu in Christu hi a pasien tapa a hi hi chi na up theina dingu le to na hangin ama min in nun tang na nga theina dingun hi thu te akigel a hi hi in to pa lungdam na lai sang tho hi Christu to pa o na tunga phanna umta hen